Hello Lavi, so pakals na punta karon. Unsa man ikong gikaon. So just watch the video. Hello Lavi, so karong hapon ang decide ta na mukaon og beef pares. Kanilang beef pares na ni turmeric rice plus the beef pares itself. It's only 45 pesos. If di mo ganahan og rice, pwede na po beef pares rin yung paliton sa presyo na 40 pesos or 40 pesos. They are located in front of the Argao Nature Park in Donhill. So they are open 2 or 3 p.m. in the afternoon, of course, daily. Daily na siya. So just look for Ma'am Vanessa. Unsa time ka magbutang dito? Mostly 3 pero ngayon inagahan na namin. 3 to 6? 3 to 7. Maurot na. Pinakamaaga na nakakauwi na kami 6. Tapos marami talaga na nasobrahan talaga ng luto. 7. Ito yung name, te? Vanessa. Vanessa. Imo anak? Si Joanna. Joanna? Joanna. Nakaabot ko diri sa iyang papa kato last time. Pero nahutan na to rice. Yun nga, okay lang na, yun, pumapayag siya na ano na lang, wag walang rice. Pares lang. Apuso. Mamalit na lang slain. Thank you, Pero te. at least, makatikim sila ng pares. Amo lagi. Mo to nag-take out ko atog duha ba to tulo. Kaya anak daw gipalit. Okay ba? Oh. 40 ra kung walay rice do kung mautdan mo. Pero 45 if na ay Java rice. Java rice. Thank you. Sa namin para sa mga estudyante kasi. Mo lagi. Oh, sulit siya. Thank you. So what are you waiting for? Attack na mo sa Donhill, pangitaas si Ma'am Vanessa o ang cart. They're selling turmeric rice with beef pares for only 45 pesos. Mao na nagkaon ako diha. Naon sa akong buhok. Anyway, muna siya, and then after a few minutes, tada! Sinaw kaayo. Mo na pasabot na lami di lang beef pares, guys. Nag-take out pa jud kog duha para dinner sa akong pamilya. Enjoy! Attack mo dito, guys. Love you, lovies!